whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Kei ngā iwi, kei ngā tōpū, mana, ona nui mā, ororoa mā, nau mai, hoki mai, anei ki te punua pāho e whakapāho atu ana i te poka pū o te wānanga o te roa. Me ki te wānanga o Aotearoa e manaaki nei i a Taringa, e mihi nei ki a koutou, nau mai, hoki mai, coming at you from the bustling metropolis of Te Awamutu. E ngā iwi, tēnā koutou ngai Taringa, o tira koutou te hunga hou, iwa koutou nei hoki, i whiu koutou, hoi anō, haere mai, e te iwi, lovely to have you all listening, and tēnā tātou e hoa ma. Kia ora tātou. Morena. Tēnei te mihi ki a koe, e te hoa, e te manuhiri, o tēnei wā, hona, tēnā koe nau mai. Tēnā koutou e hoa ma. And e te iwi, it's kupu, coming at you. Kupu. So good you had to name it 3 times. 3 times on episode 301. Oh! 301. Ana. Hoi anō, e rongo anau i te tai wairua. Anō nei ko aro au e ngaro ana i te pokapū o Taringa nei, no reira. E hoa, hoki mai. Tēnā koe. Tēnā te whakatau i o waiwai ki te whenua. Tika. Ki tō whenua taurikura. Hoki mai. Tēnā koe. Hona! Kia ora. Tēnā koe. E mihi ake ana ki a koe. Whakawātea mai nei a koe. Ki te manaaki i te reo o Taringa. Anei ko tai mai koe. And, you know, we're going to get into te puka. Ko ake nei. Engari tuatai ka tukua ki a koe. Kia whakamōhiotia ko ai koe ahatu. O tēnā koe Brown me ki e te tani whahikurua. O tira te pua heiri, koutou ko Erica, tēnā koutou i tā koutou pōhiri mai. E waku nei te tau o te kāho. Ahoi anō, e heuri tēnei no tūhoe, no Ngāti Kaura, te whānau pani hāmua. O tira he paranga hoki oku ki roto te whānau apanui. Te whakatohea me tūwharetoa. Hoi anō, noku te Waimaria e hoa ma, noku te Waimaria. Tēnā koutou. Kia ora. Tēnā koutou. Ana. Nā, e tai, you know, I think you listen to Taringa because... I do. I do. Nō reira moe o koe, ia wiki, ia whakapāhotanga ka whakaputaina he kiwaha. He kiwaha tāku. Hoi anō i konei e whakaaro ana te mea hau, ko neke atu te toru raunga kiwaha. Kia ora. Hoi anō i te tahau o taku whaia i te rāwiki, ana ka rongo au ia e whakamahi ana i tētahi kiwaha, ana ko te kiwaha ko kāroha hoki. Ana e hara tēnei i taua kāroha, te rā kiwaha. Engari ko te kāroha ke e whakakahana i te wairua o te kōrero. Hei tauira, i te korau ki taku kuia i ehia tau nei ki muri. Ana, i te kōrero ia mō tana haere ki te waipaunamu, ki te whakaako i te reo i reira, ana ka mea tai kia, i makariri rā nei i te waipaunamu, ana ka mea mai, karoha hoki te makariri. Kia ora. Karoha hoki te makariri. Nō reira ko tērā whakamahinga o te kāroha. Kiwaha o te wiki. Stop looking at my face. I don't know if you can see your face or not. I can. Go. Yeah. Go. So is that like saying... Go. Is that like saying, the cold's mean ass? Yeah. Okay. Yeah, it's really cold. It's really cold. It's really cold. Yeah. That's really cold. Karoha te makariri. Yeah, karoha te makariri. So ka tētahi o kuri i tō waka, ka haunga pai. Ko tāu e ki atu. Karoha hoki te haunga. Yeah, that's the one. Can resonate with that. Yeah. Okay. Ka pai he rawe tērā, he rawe ngā kiwaha katoa, engari i te mea i ngā taura, we've had a couple of karoha and the karoha, and then this use of karoha hoki. Ai. Hey. Yeah. Rawe. He mea hou kia hau nei. Yeah. And to hear it, he karoha in that sense, it's really new to me. So he pai.
So kāroha ki te hunga e hanga rangirua ana. Kāroha te rangirua i nai, nei. Ia, kāroha ki te rangirua. Kāroha hoki te rangirua, ai. Kia ora. Tēnā koe. Woo! Okay, hako i te kōrero mo te makariri, I think kua mahana tātou. Ai. Ana e tautau haere ana ka tautau i te ahi. Tātou e noho ana. No reira, e hona, e titiro ana ki a te puaheiri and he's just waiting to get into it. Kei a koe, hei? E hoa, there's word on the street you've written a book. Nā, e hoa, e mihi ana kia koe. Nau anō tēnei puka, tēnei rauemi pai rawa atu, kāroha hoki te ngā kōrero ki roto nei. Hei te kupu, ne? So, I don't know where we start, e hoa. Not at the front, we're not judging it by its cover, because he pai hoki te cover. But, so tēnei whakaro mō tēnei puka, I ahu mai e rā whakaro I hia. Patai pai tēnā, ko ahua roa e kohi ana I ngā kupu whakarite. Mai rāno I te wā e tamariki ana pe ai. Mahara ana ia mātou e tamariki ana, ka oho ana mātou I ngā ata, ko whakatika ia mātou, ko taki parakuihi, ana ko karawhiua mātou e tō mātou pāpā ki ngā mō te atea, no reira taino ati ki ngā te peo te kura, ana koira tā mātou mahi, ana koira pia te tīmatatanga o taku rongo I ngā kupu whakarite, pēnei te waiatara, engari te titi mehe mea ka kōrero tatai mo taua waiatara, e nui ngā kupu whakarite, ko te titi rere pō, ko te kio rere ao, ko te hua kiwi, ana kai reira te mahi, a te kupu whakarite. Kia ora. No reira, e tīmata I reira, ana ka pakeke haere au, ka noho au hei kura mahita, ana ka kohi haere au I ngā kupu whakarite rā, hei whangai noho ati ki ngā tamariki, ki te whakareka pēr, I a rātai, kia kore ahua takeo, kia koi te reo Māori. Ana, mea rawake ka hunu kuau ki murupara mō tētahi wā. Ana, whaia ka horapa te kowheori ne, ana ka noho paratahi au. Ana, I reira ka tahuri au ki te pato I ngā kōrero. Ana, koira te ahunga mai o taua puka rā. Cool. He tohu mātauranga te mahi he hara ane, he puka I mua I puta... He mahi noe ho. Kia ora. He mahi noe ho. I tūpono noa au ki tētahi kaitā ana ka hua mai ko tēnā. A tāhua. So in the book, you said you were collecting these, just through your normal upbringing. But when you actually got into the writing of it, did you go out and do any external research anywhere, or was it just stuff you grew up with? No, I had to do research as well. So you'll see the list and the thing. I listen to all the Taringa podcasts. I listen to all the, pānui, ngā puka bests a te pehi, he nui ngā wahe, ngā mō teatea. Nā kai I reira katoa ngā kupu whakarite e takotona, hoi anō tāku hena nāu atu, he whakapuka. Kia ora. Yeah. You've actually done a lot of heavy lifting for a lot of people e hoa mā. E rongo ana I te Waimarie. Whakauati hoki te puka, karepu e tahi e mōhi ana. Ko te puka e hoa mā, he iti te kupu. Māori metaphors and similes, not smiles. It's got I almost said smiles. Māori metaphors and similes, nā hona black. And he whakameremere tēnei, me pono, hoi no he Māori te whakameremere. We are referenced in this book e hoa mā, Taringa. So, and what I mean by that is that it means we're adding value. In this modern day research, there's parts of our kōrero that adds value to puka like this. So, 100%. Tēnā koe, tēnā koutou. Tēnā koutou. So, I had a big wānanga. There was one amo titoki, ne? And, sometimes we get the privilege and responsibility of giving kaupapa names. And I went down a massive rangahau in actually researching te titoki, te rākau, he hara nei te amo, era mahi katoa, te whakapapo era kōrero. And so that's become one of my favourite ones, he amo titoki. But e hoa, were there some that you had to really, get fragments together to actually give a solid body? Because I could imagine being pressured by, this is the anei te kōrero. Were there any like that come to mind? There were heaps that I initially didn't understand at all. I had ka rongo au ngā kupu whakarite, karawhiu ana I ngā wākatoa. Ana e mohe ana au ki te tikanga o aua kupu whakarite. Hei tawira, he kupu whakarite tērā mō te rangatira.
Engari, ko te mea ua, ko te ketu, i te tikanga ake o era kupu whakarite, me mea e korora tātai, mo te ringa whero, koera pia tētahi tauira pai. He ahua roa e whakarona, what the hell is a ringa whero? Ana, ta rangatira, ka why in the world do we call a ringa whero a rangatira? Kia ora. Ana, kua mate ki te tahuri, ki te rapurapu i ngā kōrero, ki te ui atu i e tahi tangata. Ana, no te mea he tohu rangatira te tai whero, ka pania hoki ngā rangatira ki te kōkō waira mo tanga katoa. Kia ora. Ana, ko taua whakatauki hoki rāne, mā whero, mā pango, ka oti te mahi e rā momo. Kia ora. He tino rawe ki au ngā kupu whakarite ka ahu mai ngā whakatauki. Oh my God. He rawe e rā momo kupu whakarite. Gosh, I just had a... Epiphany. Ai, hina tore, mā ringa mā whero, mā pango mā whero. I just realised te hāngaitanga o te whero me te pango. So, ko te kenei, hanga kia paku, kia wāhi, rangahau, wānanga. So, ki o whakaro ko te pango ngā ringa pungarehu, e mea ana, ngā taurekereke e haka mahi ana i kape ngotu. I just realised that. E hoa mā, I just realised. Ko te hunga kai muri e mahi ana, te rā hunga. Ai, kia ora. It's all right. I said what you were thinking, eh? Yeah. Yep. No, I was just thinking, that sounds good to me. Yeah. Nah, I just got that. Engari, e pērā ana hoki ahau. You know, I still have those moments where koera te atahu o tō tātou reo. Ai, koia. E nea, i a koe kōrana mo te ketu hona. Ētahi wā, ia, e mohi ana koe ki tau kōrero. Ai. Engari, haere nei te wā, ka kite koe, anei anō, he kura huna. Ai, hua mai te. Ai. And you know, i te wā e kōra ana koe mo te tātou mo te amo tītoki. No tēnei kura reo ka mahu e nei. You know, we've got amo tītoki, hei te tau tītoki. Ai. Which is a tōna wā. A tōna wā. E mea ana koe, you're telling me. Yeah. So, kia moe mai koe, you don't know when the tītoki's going to flower. Flower, ai. Or bear fruit. So, when you say to someone, hei te tau tītoki, you're saying whenever. Whenever. Yeah. Next time. Okay, yeah. Ka pai. Now, pewhi tēnei ana kia wānanga o si. Ai. Pewhi ato koutou, o koutou whakaro ki tēnei, because ko tētai whakatauki. And just so everybody's listening, i kōrero a hona mo te ahunga mai o etahi o ngā kupu whakarite i ngā whakatauki, which is something I'm sure we've talked about in our previous kupu whakarite episodes. Sometimes you need to do a bit of your homework and how you use or extract kupu whakarite from a whakatauki. For instance, ka pū te ruha ka hao te rangatai is the best example of kupu whakarite that's now used prolifically. We all think of it as that generation, but really a rangatai is a net of a single weave. Engari nai nei kareta tai whakaro. Did not know that. Yeah, see? Because we don't fish anymore using nets. Yeah, and we've put that name just on. It's ranga. It's ko tahi te ranga. Ko tahi te ranga, ai. I just thought it might have been related to rangatira. Yeah. Okay. No, it's not. Yep, no. No, so it's a new net. Ko tahi te ranga, it hasn't frayed kare anō kia tui, kia... Kore au te kupu rari Māori o te wiri. Matata. So matata is when it all starts coming apart. Yeah. You can say that of any sort of fabric or, you know, kua tīweka weka. Kua tīweka, kua tare. Yeah. Nā, i te koro tātou mo te tītoki, i pērā anō. And, you know, as koutou e whakarongo ana, when you sort of bank your kupu whakarite, whakatauki, e rā, ana ka kite koe, you join the dots and make these connections. Kia ora. Ana ko te tītoki tētahi, so hei te tau tītoki, te amo tītoki. And then you have whakatauki ko ngā rangatira o te tau tītoki. So a chief of the tītoki season, ne, koera the season, ne, koera te whakapākeatanga āhua pai, ne. So, kia o koe te whakaaro, hea te tika ngō tērā kōrero. Upcoming leaders. I reckon. And I'll use a whakahui would say, i tōna wara,
Ae pai tō whakaaro. Kei runga koe i te huarahi, tēnā koe. Okay. Nā wai anō e rā koro. Whare huia, me hari ki te tai. Okay, I'm on the horse. That's the main Which thing. was just like, have another go. Yeah. The polite way of saying no. Mahana. Yeah. Heo koe, e whakaaro. Kau nei he rangatira ka puta noa mai i te... Ka puta mai i te wā o te hauhake. O i te wā... Yes, ka You pai. know, an unreliable one turns up at the, you know, for the credit and yaha. Ka pai, pai. Tēnā koe, e hei. E ki te anau i ruku koe te puna o whakaaro. Hoi ono. Ia, e no, kei te mohi o kepea koe ne hona ki te tikangoa. Ka te ahua hinga pēra. Ka te ahua hinga pēra hoki e. Oh, yeah. E rawe hoki tērā kuru, kei te hinga pēra. Ai. Wow, anei, i au e wānangana i tau whakatauki. Ko te tītoki, he wā ka puta mai te tītoki, ne? Ai. Nā ia, and this is what came up when you talked about the māpango māwhero. I nā wā mua, ko nā rangatira anake, ngā ariki, tapairu, ka pania ki te kakara. Ai. Ne? So only chiefs, people of high birth, Nice smelling stuff. Yeah, because there was a lot of work that went into it. Ai. And there's certain times when the tarata, raukawa, for instance, other trees are best to extract their oils to make the perfumes with. E pērā hoki te tītoki. But when tītoki when it flowers or fruits, and that's the time you make the scent, the tītoki, everybody can smell like a rangatira. Oh. Ne? It's a tītoki for you, it's a tītoki for you. Kia ora, Oprah. Yeah. Look under your seat, you get a tītoki. Nō reira, anō nei ko tō, ka rongo tētai tō kakara, ka pēnei he rangatira koe. Ne? But you're only a rangatira for that season. Yeah. Ne tērā wā o te tītoki. Nō reira ko te now to take from that, I te mea, ko te whakatauki, ko te rangatira o no te tau tītoki. Ne? And you say, you take that he rangatira tau tītoki tērā. So you're like a temporary one. Seasonal chief. Seasonal chief. Seasonal. Yeah, Tētai... Yeah, koe rā taku rā weke e tērā. Only for one time, for one particular thing. So, ki te noho, ki te manaki mai tētahi kai whakahaere o tētahi kamupene mo te wā iti nei. Me whakahāngaitanga pai ki whakamahi ai tērā. Nā, koe nei te whakatūpata. I te mea, tika tāu, i te mea, he whakaiti pia tēnei kōrero i te Ai. He whakatūpato rānei aia. Ai. Hei, kia mahara koe. He rangatira koe mo tētahi wā poto noiho. Ai. Engari, ka mutu tauna wā ki taua tūranga ko kore koe no hei rangatira. You know, that could be only a rangatira mo tēnei wā. And I'm reminded of Timoti, etahi wā i ana mihi, he'll say something like, e ngā rangatira o te wānei. Kia ora. Ai. Ne? Ai. You know, me tino e noho rangatira ana tētahi ki o na whakaaro he'll say, kei te rangatira, but e tai wā, you hear him, you pick up the nuances. E ngā rangatira o te wānei. E ngā rangatira o te wānei. Tēnā koutou, kei o mātou rangatira o tēnei wānei. Ai. Ne? So, yeah. Anei te mana mo tētahi wā. Ana. Ka unuhia. Apai. Pai. Ngā rangatira o te rau, Te tau tītoki. Te tau tītoki. Yeah. And don't forget, e te iwi, you know, go back to e tahi o ngā mea arangi, talking about tau as a season. Kau e whakaaro ko te tau, he kōrero mo te tau Gregorian 360. How many days? 5. 4 point ba. Yeah, of the year. Of the year. Yeah, ko te tau he season, ne, ki te Māori. Ai. Okay. Yeah, ka wai. Ka wai. I just learned a whole bunch of new things there. No more pulling out any more kupu from that book. No. I don't know why I'm holding it. I didn't want it to be... No. Now, in page 34, you referenced... this is not a critical review of a... Ia, kamete he nui ke atu ngā kupu whakari te kaori taua pakapaka. Kia ora. Ai, koina hoki te pāta. Kia ora. Tēnā. Ara. Ko te leo ki tino kupu whakari te i tēnei wā, paraone kamete i ahu mai
i tetahi tuhi ngā au. Taku mohe o te kōrero koe mō te pane kiretanga ana ka puta ia ko te kupu whakarite maro mahue. Maro mahue. Kia ora. Ana, i te raumati i mua tata i taku pānui i tērā, i hare noho ai ki te kurare o whakatohea. Ana, kia ora. i tū ki roto te upoko rehe. Ana, e hare mātai ki te titiro ki ngā tūtohu whenua, ana ka puta ngā kōrero mo te maraira o maro mahue. Ana, whakara, kei te kite au i te tikanga o te kupu whakarite rā. Kia ora. E rawe. Tēnā whakamauri te Yeah, mai te please. kupu whakarite. Ma praone pēr e whakatika. Hoi anō mehe mea ka maro mahu e te tangata ki tētahi kaupapa, ki tētahi wāhira nei, kua kotahi ati te haere, kua mahu e te maro ki muri. Ai. Boom. Oh, So Yeah. off so fast, the maro gets left Yeah, behind. ne aro ana ne. Ware ake no whakaro ki taua kaupapara. Ai. Maro Yeah. mahue. Yeah. Rawe ki au Sort of tēnā. like, you know, so like in cartoons and they like go, pyong! and their kākahu are still in there, they go, pyong! Yeah. Yeah. I tō tāua nā wā, tō tātou nā wā, because I don't think e pira ngā cartoon o te wānei. no, But I know, yeah. Che, maro mahue, pai. E ne koina ne e hoa ma, you know, te kōrero koe hona mo taua tuhinga. And he rawe ki au e whakamahi ana e koe taua kupu whakarite i te mehe me tērā nā te whare huia. I rongo au, no reira ko hoki te kōrero a tō tātou karaua o Ngāti Koura. Ngāti Koura, Ko hoki mai, because we were in a conversation, same thing. And I puta no mai ai, puta Māori mai ai, ia māo e kōrero ana. And I noho au ka whakaro. And I said, te tikanga o tērā kōrero. And I mihere aloro wānanga, no rea tāhua ki au kei te whakamahi ko i taua ai, pai. I taua kupu whakarite. Ai, maro mahue, Yeah. maro mahue. Hey, what was one of the any lovely moments that you had in some of your interviews with people of things you learned? A lot of them weren't really, I mean, there weren't that many interviews. They would have just, ka puta noa i ngā kōrero. That's really, kei te mohe o pēr tātai, when you ask, ka pata ana koe ki tētahi tangata o homai tētahi kupu whakarite. Yeah. Ka noho rātai ki ko nā ka rakuraku I te upoko kare puta. It's only when you're just kind of sitting next to them and they say it and then ana koa mea koe, hea te tikanga o tēnā kōrero. Kia ora. Kia ora. Yeah. Some of my favourite ones are just like the ones that reference body parts, Yeah. particularly like funny ones, like he raho mai tai, you know, balls of steel, he taupuaha, he rā momo kōrero. He whakatoi ana, engari ki te Māori. Hera I te mea e kaha ana tā tatai whakaiti te tangata, engari he hiki ke I te wairua o te kōrero. Yeah. He taukiki tai rā. Ai, taukiki. Are there some that you're still, and you may not have included them in this book, Oh, yes. but they're still kei e rehu tonu ana? There's some rehu ones. Yeah. I can't think of any off the top of my head, but kei reira etahi that e mohe ana ki te tikanga, you know, he koro tēnei hei whiu ki te rangatira, but Ai. Ko taua, ko te tikanga tētahi, o awa kōrero. ko tētahi hona e whakaro pēo, kei te wirimu, and you've probably seen it. It's te mea mo te mokowhiti. Oh, eh? Okay, you guys keep talking and I'm going to find it. Engari, he momo ngārara te mokowhiti. Ai. It's I think it's a sandhopper. Oh. Oh, yeah. Yeah, I think that's what it is. And I think, hea te rangatira o te I te mea he mihi ki tētahi. Oh, Te mea ne. mokowhitira, I'll find it. Nā, ia koe kōrero ana. That's one I've been thinking for Oh, yeah. about 20 years. Really? Kia ora. Ko tai You pia know. te Te wā. ahu mai ki here. Eh? Where did you hear that from? No, I found I te Punatiki. wirimu. Ai. Oh, right. Yeah, but the wirimu, I think he referenced it, well, no, it would have originally to a mōtetea. Ai. Yeah. But I can't see why, you know, I've been, you know, as we had that little wānanga about te rangatira o te tautito. Ai. Karei te kite te hāngai o te mokowhitira ki te tangata. Yeah. You know, so, but I don't know the taiao. Koia. Ne? Me mōhio rawa ki te taiao o taua kupu rā, o no, te ahunga mai o taua kupu, no whia taua kupu, e māra mai koe, ne? Well, koina, ka hoki anō ki tau I kororo ai mo te tītoki, me pēhea te tangata I mōhio ai ki te āhua o te tītoki. I te korenga ona, e pota ana, e ora rāna I te taiao Māori nei. So that's another thing that we should all be mindful of when
Because what I like to do is give he tirohanga ao huri huri ki ēnei kia ora tonu ai. What's the English for that? Modern context. Repurposing them. Repurposing them. However, kia pupuri tonu te mātauranga, te kōrero tuku iho, i roto I te kōrero, kia, so not to whakawai Māori I era. Well, not to take the mana or the Māori of the kōrero out, I think that's one thing we need to be mindful of when repurposing them. However, I think it's important we repurpose them, but just to maintain that kōrero, because I would have not, and I think that's important, and what you've done here was the rangahau, the ketu, so we can understand it fully before using it, Yeah. Before using it. There's one that A lot of them wouldn't be that relevant to today's tile, though, eh? Well, it just gives us another, he matapihi anō tēnei ki te awa uki. That's the beauty of it, where, you've got a wānanga and then you see the way they look at things, well, the way our tupuna looked at the world and how they treasured parts that we just overlooked today. Well, there's heaps there that we already repurpose, pēnei te ihu one, for example, Kia ora. te tawira pai. Kia ora. Ko te ihu one hangai ana ki te tangata mahi mara. Mahi E hoi anō I ēnei rā, kua whakamahi a taua kupu whakarite rā, mo te tangata puku mahi. And there's also the one I always, harai te mea whakahe anau, engari ka wero au etahi wā, I te whakamahinga o te ringa raupa I ēnei rā. Because ka kōro tata o he ringa raupa, me te ātahu o te rā kōrero, I e rā wai kaha te Māori ki te mahi I e rā mahi. Hoi anō, I ēnei rā, ki au e hara te ringa raupa I te tohu o te tangata puku mahi, ka I etahi tangata ka raupa noiho ngā ringa I te CrossFit. Kāre e mai, engari he, haere te mea he māngere, hoi anō. Koira te ahunga mai o te raupa o ngā ringa. Kia ora. Ka mutu he pai ki etahi ngā ringa mā koha. I like the smooth hands, ne? Engari, ko tētahi mea ki au, me kaha tatai ki te waihanga kupu whakarite hou. He nui ngā manu o e nei rā, kaore ko nei te wai o tatai tipuna. Pēnei te maki pai, ne? Ea tētahi kupu whakarite mo te maki pai. Pai te rā. Ne? He kanohi maki pai. Kanohi maki pai. Ka kite koe te likes the bling bling. Yeah, likes the bling. Koe hoki. Likes the bling bling. Maki pai. Me te bling bling o tētahi atu. Tika tau mo te waihanga kupu whakarite hou, tētahi ko te mea e kaha whakamahi ana ko te poho kereru. Now, ahakoa, I te mehe nui ngā wānanga ki taua manu, kei te whakamahi a tērā kupu whakari, nā matai a tērā. Nāna, kia ora. Nāna tērā kōrero. But what's interesting is, I've seen, and I was having a little bit of it in our group chat the other day, people have repurposed it to the kararehe. E rongo nui ana ki o rātau rohe. Kia ora. So now and I'm thinking, e hāngai ana tērā? E uma kukupa ana. Yeah. And that's what I hear in my regions of the north end. Yeah. And nei mea mai, I think it was Reriata, he goes, hoa, ki te uma kukupa, ka puhia, he kai. Yeah, that's right. So, know where it is, know where you're using it. And che, pai mea na kia koe matai. Nei au hanga tawhito tērā. Yeah, poho, I think, and another one was a poho tohora. Okay. Poho tohora. Yes. Hoi anō. Te tikanga o mate te tohora, mena ka kite koe I tana poho. Ko huri koa roia. Yeah. So I think, the intention is there, engari me wānanga tonu tātou. O me ka huri koe ki te waihanga kupu whakarite. Kei te hāngai rānei, o whakaaro ki tētahi tirohanga Māori. Whakamaori rānei te whakaaro Pākehā, te tirohanga Pākehā. And, but there's ia tātou e kōrana mona, ko tētahi, kei te whakamahi a tonutia, is one we've taken from Tirohanga Pākehā. So it was rote learning, like a parrot. Now, ka ki, etahi I ako kāka. Oh, okay. Hoi anō ko te kāka, ki te Māori. More parrot. Yeah. Nei, koera te parrot Pākehā. Engari ko te manu kōrero a te Māori, ko te tui. Ko te tui. So should we say I ako tui, I ako a tui ia? Hoi no, tahi aku whakaro ki te kupu whakarite te kākā tarahai. He mana nui tō te kākā tarahai. Kāri ia I ako kākā nōra I ngā kōrero. So he tirohanga. What's tarahai? Hea te tarahai. A rip's name.
or to be envious. They'd be envious. Oh, okay. Yeah. So Aratahu incites people to be It's envious. so good. They Yeah. make people Jealous. jealous. Yeah. Okay. Yeah. Oh, te tiro ki te... Oh, Yeah. mean. Te mūra o te tini te wenerau ko Te wei, taua. ai. Yeah. We just like their photos. And you're Fuck, that was mean. Mean, bro. Kona, tētahi, hea tētahi rautaki, i nei tētahi wā o was i te whakaako au, i te whakatau ki kupu whakarite, i tētahi kurereo. And ka mea mai tētahi o ngā tauira ki au, ka mea mai ki au, ahoa pēnei te wairo o tana kōrero. Well, ka huri ki te reo Pākehā, it's all right for you because, you know, you find a space to use these. Heri te tonu tō tū i ngā marae, you're going to the hui. You know, what are some strategies e tai rautaki ki te hunga? Kāre i te tū marae, kāre i te karanga, ki te whakamahi i te kupu whakarite i te reo o te iara. How can we use kupu whakarite in everyday speak? What are some e te kōrero kia ngai taringa? Yeah, patai pai tēnā. Ko tētahi pōhehe, kia au, ko te pōhehe a te Māori ka whakamahia anake ngā kupu whakarite i ngā horopaki Okawa. Kia Kia ora. Koia. Engari, he nui ngā horopaki, kaore kore i ngā wai o tatai tipuna i kaha ke atu pia te whakamahia o ngā kupu whakarite i ngā horopaki o iara. Nō reira, ko te whakaro ki etahi kupu whakarite pēnei te manawa titi, koera pia te tahi mea e horapa ana. Ngari, he nui ngā horopaki o iara. Ai. E pai ai te rere o te rā kōrero, mehe mea kai te omaroa te tangata, mehe mea kai te tākoro whutuporo a hato paora ki a te aute. E rā momo aihua tanga katoa, kei reira ngā kupu whakarite maha, hei whakamahi. Ai. Mehe mea he hoa kaore tō hoa i te tino pono ki a koe. He nui ngā momo kupu whakarite e taia nei e rā horopaki, ne ahua fake friend nei, ne a hoa piringa, he hoa piringa huru, e rā momo kōrero. Piringa huru, pai tērā. Me kaha ake ki au tā tātou whakamahi ngā kupu whakarite i ngā horopaki o iara. Kua ki te rā i a koe kōrana mō te hoa piri ngahuru, have you seen a kupu whakarite about a friends with benefits? Ai. Hea ai. Kaore. Kaore anō. He aha Me ai. waihanga kei te kahi. It could not necessarily be those benefits, Eric. I kōrero ana. Okay. Platonic tērā. One of those friends that gives you the benefits of kaimoana. Yes. Well, kei te awa nei o kina. Tō tai rā nei, I know. Well, koe rā pia ne, you know, he hoa piri Ai. ngahuru, taha Well. ke rau mati. Ai. Ei. Ai. Yeah. Ai. I think koe nā hoki tērā, te wairo o tērā kōrero. Yeah. Ai. Whakapiri pō, Ai, whakarere, tika, ai. Yeah. ata hāpara. Yeah. Oh, yeah. Ka pai. And that is, you know, in koutou, whakaaro tia, wow, e tai waua, ua. You say, right, think about that context and think of a kupu whakarite, ngari. Ākua nei pē, te tiro ke ki ngā kupu whakarite, me te whakaaro ake, kei whē e tahi wāhi, Ai. e tahi horopaki rānei, Ai. e hāngai ana tēnei whakatau, tēnei kupu whakarite. Ai. Nā, e pai ki au. I think it's a bit of an immersion time, and then kātahi ka hua Māori mai, ka kite koe i tētahi āhuatanga ka toko ake, tētahi kupu whakarite. Nō nā tata nei i pēnei au ki aku tamariki. Ma te kē rāua ki te whakapaipai i tō rātou, whakanahanaha i tō rātou rūma. Kia pāngu mai hoki. E nei i te kōrero kia rāwa i te ki au, tēnā kaurua i tō kaurua manawa piharau. Ai aha ko tō rātou amu ki te whakapaipai i tō rātou ake rūma. Kia ora. So, you know, finding times like that. And there was hea te ika kokoti ihu. Yeah. I use that when someone's on a rampage at home. So, Ihu waka ai, kokoti ihu waka ai. Ai. Yeah. I'm like, don't be the one that gets in the way of mum's rage. Yeah. Kei pērā koe. Yeah. Kokoti ihu waka, ika. Yeah. God, I use it all the time and today I forget it. He maroro kokoti ihu waka. Maroro Ko kokoti. taua mea rā. Ai, koia. Ihu waka, Ai. Yeah, we hear, you know, mo te ika hai kupinga. Ai. I te hui. Ei, Erika. No idea. Well, I have a faint idea of what it might mean, but I think you need to enlighten me. So, Erika, you were talking about your iwi getting ready to sign a deed of settlement on the weekend. And
something initialing the something team. didn't go to plan. Perhaps there was I reira he ika hai kupinga. So someone who is cutting up the net Yeah. has changed it up. Yeah, so you decide on something and someone goes either to sabotage or... Yeah. Yeah. Tika ana tēnā. Or someone who's, you know, e tohe tohe. E tohe tohe. Ako he aha. Yeah. Okay. All right. Yeah. So you say you're planning a girls' night to, I don't know, somewhere, weekend away. And then, kawe mea tu ki ai, haere ana mātou ki he ika hai kupenga. Ka raru o mātou whakarite katoa I aia. So don't tell so-and-so. They'll just derail our plans. Yeah. Yeah, and Don't kare, invite that one person. ako e aha, ka riri tērā tangata. Yeah. Okay. Yeah, riri o tohe. Tohe. Or, yeah. Oh, okay. So it's that type of person. Yeah, they'll have a- kairori te kōhua. A negative Nancy. Yeah. Okay. Engari, there's also a positive side to the e taiwa. Ko Ai. te ika kai kupenga is one that incites everybody ki te Yeah. whawhai. Yeah. Ai. Yeah. Ki te puta. Yeah, he rite ki te Puta manu Yeah. tute I te pai. Yeah, manu Yeah, tute it brings tute, out, ai. you know, more wānanga. Yeah. E hoa, and did you find, so you know, ka kōrero mō ngā kupu whakarite hāngai ana, e whakarite ana te tangata ki te rākau. Mm-hmm. Did you find any distinctions, you know, etahi ka mea rāta whakamarumaru, tōtara haimata. Did you find if there were any specific distinctions for a type of person and using different type of rākau? Not really, kara pia e tino aro ki tērā. But kare kore koitahi rākau e rangati rāke ana I etahi ate. Yeah. I was always wondering that because Patai pai tēnā. yeah, sometimes I want to use a kupu whakarite and I think, is this the right thing to do? Because, you know, I know in places certain rākau don't grow, so you wouldn't. True. This Yeah, is where right, my thinking is going, okay, e tupu ana te kauri I ngaitahu? Me whakarite au te tēnei rangatira ki te rākau, you know, hea te rākau rangatira o taua rohera. Yeah. Yeah, ka te tika tēnā. And I suppose that comes down to you just knowing your kupu whakarite and making sure your kupu whakarite is the right one mo taua horopaki rā. Yeah. Because I think etahi wā ka tino kaha tātou ki te whakamahi I ngā kupu whakarite maha. Ai. Engari kaore pia tātou I te tino mohio ki te tikanga me te hāngai rānei o taua kupu whakarite ki te tangata. Kia ora. Nō reira, me tino me ata whakaaro te tangata Ai. ki ngā kupu whakarite ka whakamahi a ia I mua I te perepere noiho. Ai. E nei, he kōai au ki te whakatoho rā I te tangata no tua whenua. Ai, Hey, you ai. know, things like that. And he 101 ki a tātou, hoino might not be for others, but to stay in one area, you know, ka timata ki te waka, kātahi ka whakarākau koe I te tangata, e rātu mea. Yeah, ka Yeah. tuki ngā horopaki. Ka tuki ngā horopaki, yeah, if you're taking someone on a journey, you've lost them. Yeah, Kua ka ngaro maro- I te io te kōrero. Ai, ko maro mahu e koe I o ake whakarota. Yeah. Ai, ana kia au, I etahi wā me whakaaro pia te tangata, nā te me I au I e rāhoropaki kei te whiua noiho ngā kupu whakarite rā, he whakātu I tō mohio. Ai. I ngā kupu whakarite, Boy, engari ko te whakātu tikanga ki- Oh. Whakātu ke ana I tō kuare. Ai, E hoino tō engari. hikaka, tō kaikā ki te Kura- whakamahi I e rā Ai, mea. kura te pōhehe. Ai. Engari tōna tikanga, he whakarangatira ke I te tangata e kōrero nei koe, I te mate rānei, I te ahara no reira, koira ke te aronga. Kia ora. Ki te koe te mea mo te mokowhiti? No, ka waiho. I konei e whakaro ana praone mo taua kōrero me pēhea e kaha te rere o ngā kupu whakarite I ia rā. Ana ka whakaro ko ngā mea pai hei tīmata, ma ngā whānau, ko ngā mea noa wahanga no te tinana. Kia ora. Ai. Koira pia ngā mea ngāwari hei tīmata, nā te mea kei reira ngā kōrero. Me te kaha hoki, me kaha hoki te whakamahi o ngā mea āhua atu ana pia ki te ao Pākehā, engari e hātakihi ana ki a tātai ki te Māori. Ai. Tau pātara I rā momo kōrero. Hea Tau te. pātara. Tau- Tau pātara. Hea tērā. Tau pātara. Flat ass, ne? Te rā momo. Tai ana. Tau pītiti, I rongo au te tau pītiti I nei tau. E rā momo kōrero. Hea te tau pītiti, Erika. Oh, yeah. Bootylicious. Oh, okay. Bootylicious. I thought it was going to be the opposite of tau pātara. Tau pītiti. Taupuaha. Taupuaha. Pai kia au te Hea taupuaha. te taupuaha. Ahua promiscuous, ne? Yeah. Ah, Yeah. Taupuaha.
Yeah, when you E said it tupera before, ana I was muri. like, oh, is that open to everybody? Yeah. 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 Pai hoki te Tāne mahunga mai, wai ki tāne au. mai, wahine mai. Yeah. Hera wai te mahunga wai. Yeah. Ngari he ngāwari era. He ngāwari era pai era hei tīmatatanga. Yeah. Me ngā mea nui o taringa, you know, ko kōrero tia kētia I roto I ngā putanga, you know, taringa hōkeke, taringa rahi. Yeah. Well, you know, te wā I rongo au te taringa huruhuru. I was thinking, why is that a mihi, you know? Yeah. Here it is. Yeah. Well, tohu no te pakeke. Ai. Aye. But these days you get this Remington thing and you can trim your ears. Engari ka whakamahi ato nutia tērā. Ai. E au, e tahi, yeah. But, you know, the other thing to me, that it values, that ki kauni ko te whakaro Māori ki au, it values age. Yeah, You know, yeah. e kōrero mo te kaumātua. And, you know, I think of our tupuna and, you know, I think to get to a certain age, you've got to be either rangatira or well-versed in the art of war, you know. Right, yeah. So to the Back age... in those times to live that long. Yeah. Kia haere. Ai. And now, just the way we value, kaumātua. Kia ora. Hei, pai tērā rautaki, ko te tinana hei wāhi, kaupapa, Ai. timatai. Timata, yeah. Yeah. Because you can go, you know, just start with And the head. Yeah. Everybody Hey. is familiar with those things. Ana. So, Yeah. 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 And, Ai. see. Ihu, one, ngutu. Yeah. Is there a ngutu? yeah, there's heaps. Yes, yes. Heaps angatus. Yeah. There's mohio ngutu. Mōhio ngutu. Yeah. Ngutu momoho. Yeah. Yeah. Ngutu kuia. Ngutu kuia, kuia. ngutu huia. Ai. Hea te ngutu kuia. He pēnei. Yeah. Kaha ki te kōrero. He ngutu momoho hoki tērā? He ori te ngutu momoho? Kare i te mohio ki tērā. Ai, ko rango nei ngari ko ware I au te tikanga. Yeah. Did you say ngutu huia? Yeah, ngutu huia. Kaha tērā? Hea te ngutu huia. And those like sharp beak. Yeah. Oh, sharp. Someone who's Well, sharp tongue. one's like that and one's like that, eh? Yeah. Ko te wahine, ko tō te uwha, ko ōna ngutu, E tōtika. He poto. He poto, yeah. Poto. Ko te mea tāne he roa, te toa he roa. Engari, hea te ngutu huia, Kia au heri te ki te ngutu kuia. ana. Ah, okay. Raiwa. Yeah. Kia ora. And then that just shows that's another sort of connector. So the ngutu, now you're tying body parts of a bird. Yes. You know, yeah, true. and kua whakawhanaunga koe te ao te manu ki te tangata. Ai. So there's all the sort of, you know, koene te atahu o te kupu whakarite. Ai. Right. It brings together many taiao, many contexts. Yeah, to fish into a bigger world now. Pēhea tētahi mo te moa. Have you... I haven't noticed one in your book. I haven't... Only look for what I want to see in your book, but... well, he referenced, ne? Yeah, there's kareira e tahi mo te moa. Yeah. Ko ngā mea e taka mai ana ki taku hinengaro I tēnei wā, ko te moa kai hau. Kia ora. Pira te tahi kōrero. Mo te tangata kāre I tino kaha ki te kai. Kia ora. Ne. Was that because it was so big but ate hardly anything? Well, I was reading somewhere, because ka kite ana karauwi ki te I te moa. Karau ki te moa kaihau. Sorry. But they used to say that ka tū te moa I tana waiwai kotahi, and then ka ahua pēnei tana mea I tana ai ana ngutu, like it was just eating thin air. E koera tētahi o ngā whanonga o te moa, ana ka ki te tangata he moa kai hei o not eating anything. Yeah. Te kai noho ko I te hau. Kaihau, kia ora. Atu I rā kōrero mate a moa. Yeah, mate a moa. Te rau o pio pio. Ai, te rau Ei, o pio pio. ko te huru tērā ne o te moa. Yeah. Te rau O pio pio. o pio pio. Yeah. Yeah. Pēnei ai, he whakarangatira no te rā kōrero. Yeah, mihi ki te... I'm thinking that the moa, when it was doing that, ako nei pea e hongi ke ana. E kai ana I te hau ki te rongo I ngā kakara o te kai. Yeah. Yeah, that's what I'm thinking. Yeah. Yeah. I went straight to someone who used bills to make sounds. Used their bill. Oh, yeah. What's a bill? O rātou ngutu. Oh, right. I whakaro Yeah, okay. to make a sound. Tātou ngai kimi nei. Yeah, pai. Pai, rau pio pio. Te rau o pio pio. Te rau o pio pio. Koe rau ki te pau te kupu whakarite I ona wā nea, kei te tangata I ona wā ona ake whakamauritanga. Ai. Ana. Well, that's the thing, you know, hence the reason of my question when you're putting in te o whakamārama hei tā tō rangahau, if there were any other differing ideas that made you think,
because I'm trying to think of one and I'd use it, and then other places it's not taken that way. I don't have it on my mind at the moment. So there's some that I'm, probably because of lack of my understanding, and two, just the caution of using them. There would be, koe teo ngā tōitako puta, ke tūpato ki te horopaki. Aye. So be mindful of the context. Kei nui rawa. Yep. Don't use a whole lot of kupu whakarite. I think though, hei ti noiho pē nā kupu whakarite me tino tūpato. Yeah. Kei pāma mai te te. Koe rā ōku whakaaro. Yeah. Koe nā kārita haere nō mai ki a koe. Aye. E rā kore, kei ko nā koe whakaaro ana. What some of those ones got to be really careful about. Yeah, but yeah, I think, there'd only be a few. There's only a few, yeah. Yeah, me tūpato. Yeah. Ki te puta koe ki roheke. Yeah. I know where I'm from, some people take exception to the use of ringawhero and nihowera. Right. Because hei tā we, e tai ke nihowera he kai tangata. Yeah. But to me, I think that's how they see it. Koe na tō rātou whakaaro ki te taua kupu, aua kupu, me te ringawhero he mea no patu tangata. Yeah. Yeah, and that's usually i au e whakahaere ana if that's one of mine i taku karahe. That's the first thing people go to. Yeah. And they go, e whero, and then, well, he nui ngā whakamahinga o te tai whero. I te ao Māori, i tēnā o te toto. Aye. Kei roto i ngā whakatau ki, kei te whakairo. Aye, kei te whakairo, aye. Ki au e he ana ngā whakaaro era. Kia ora, koe ra hoki oku whakaaro. Yeah. Kei reira katoa rātou whakaaro e hanga wehi ana. Yeah. Hoi anō. Hoi anō. E te ringa pukepoto. Ai. Nō rea, hea e tahi mo ko kōrero koe e hoa, me waihanga kupu whakarite hou. Hea e tahi atu whakaaro e pāna ki te apopo o te kupu whakarite, te ora rānei o te kupu whakarite. Ai, ko tētahi wero kei mua pēr i te aroaro, ko te hoki atu a te Māori ki te taiao e moheo ai ki tōna ao, e kōrero nei ia, ka hata tatai whiu e ngā kōrero mo te tōtara haimata, ne, koe rapea tētahi o ngā kupu whakarite rangi whāwhā katoa. Engari me ua koe ka kite i te Māori e moheo ana, ko te hea rākau te tōtara. Ko te paina kē ki e tai. Ai, ko paina kē, ko aharane. Nō kia au koira te wero nui kei mua i te aroaro, ko te hoki ki te taiao e moheo ai tātou ki te rā ao. Kei te kaha hoki te ahu pērāpea a te Māori e nei rā i te putanga o ngā kōrero mō matariki e moheo haere ki ngā whetū. Hoi anō ko te wero he moheo haere ki te ngahere, ki te moana, me rā momo ahuatanga. Nō rea koira pēr ngā wero nui, ko te hoki atu ki te taiao ka tahi, me te mareira pēr e tupu ai e tahi kupu whakarite hou. Kia ora, ai. Kamatu he puka hou tāu neha, ko tike i a koe te whakaputa. Ai, ka puta te rā marama. Kia ora. Cool. Ko te reo kape brown e te kōrero rā i puta i a koe i te huira i te rā o ngā wiki ka whakarai, kei te tika hoki a brown e, ai. Ka whai. Ka pai, hea te reo kape, hea te kape. He reo whakatoia. Kia ora. He reo whakatoia. Pai, so we've got Māori metaphors and similes, and te iti te kupu at During Mahu available, Māori. Yeah, available in stores near you. And he reo kape. Ai, te reo kape. Te reo kape. Te reo kape. Māori wit, neha. Māori wit and humour. Māori my wit and gosh. humour. Kia ora, Yeah. e hoa, katahi rā. Nice. Well, me hoki mai koe. Me hoki mai koe. Ai, me hoki mai koe. Ai, o taua kaupapa. Nō reira kei ngā toa te puka i tēnei wātone? Kaore anō, ka puta a te... Te marama hou. Ai, hepetima. Kia ora. Taku moheo. Ai, taku moheo. Rawe. Te lau. Ai. Ka pai. Ka aroha hoki te kōrero nei, te wānanga nei. Is that how you use it? Yeah, actually, let's get... Mo te whakamahi e te rā kiwaha, can it be used in a positive sense? Because ko te whakamahi ngā tō kuia is intensified the cold day. And it was, so, oh man, it was so cold. Yeah. Yeah, I think you can. O karoa hoki te atahua. Ka pai. Te rā momo Ai, te- whakamahenga. Ai, Yeah, karoha, he whakakaha i te ai. tai tū āhua ne. Right. Me whakamahi te tū āhua. Te ahua Whai te pēr tū te ahua. tū Ai, te āhua, ai. Yeah. Ka roha hoki te makariri ki tō whare, nā te mea kei te mau hākete me te beanie. E mea na koe, ai, kei te tino. Hoi anō, kei te mahana haere, ko roho haere au te mahana, engari, ai.
ka roha hau ki te makarere o He konei. whare takahi manuhiri koe nā tō. E hoa, I want to carry on hoino. We've got bills to pay. Tautoko. And I'm sure you've got other kupu whakarite te rangahau hona hoino e mihi ana kia koe. Ka tukuna te kupu whakamutunga kia koe. Mau anō pia tētahi waiata hei tautoko i tō kōrero. Nō reira kei a koe e hoa. Kia ora. Tēnā koe, o tira tēnā koutou, e te toko tori tapu, e noho mai rā, e noho mai nā. E noho i te marenga nui, ki te pai wahi atu ki tā koutou kaupapa rangati rā ake nei. Hoi anō, hei whakakapi pia, paipea kia nanau atu tatai ki tērā waiata, kia e kui kumara, hei whakakapi tēnei wahanga. Nō reira, tēnā koutou katoa. Kia ora. Kia ora, Tēnā koe, hoa, e mihi ake ana taringa o tira, e te ui whakarongo mai. Ooh, this one of my faves, tēnei. Yeah, I love this song. Qui kumara e te whare moi ai Ia no mai koe ki te marae kino Ki te marae o tu matauenga Hoki o irere au Tau atu wai kare Rukuhia e koe Te rukua te kawau Kia e ake ko hau mapuhia Ngaua i runga Ngaua i raro Ngaua i te tipua Ki e rā tipua Tua i arata Ia wahi e roa Ia tāne Kei ko iwi mo te tangata Hei naki tō koutou mate Makauri e tō he te ariki Rere no i ara mehera hui kawau Ki roto o irau Mere hua tu koe ki te hine ngaro Inaro te koko uri Una te koko te a E tumari te tapiri Ana i tō taha Una te koko uri
tapiri ana i tō taha ana i tō taha e kuiku mara ana i tō taha O te kokouri. And that's when you meant to come on. I just remembered it. Pare pai tērā ki te whakahau era, Yeah. era mō tētea. Oh, yeah, that was groundbreaking. The groundbreaking. You know. Whirimako done that with a lot of waiata though, eh? Ana, well, that whole compilation i tērā Shroud in the Mist, te nuinga, yeah, he mea nāna no te tairangi Yeah. i tāpiri. Eh? Yeah. Ai ni Yeah. pehe. Engari tā te tea tangi hara. Yeah. Ai ni pehe reo rāhiri ki a koe e whai. What about that that pātere? You know, that one that got redone. Oh, the mana he manoa wera, yeah, te tore te kiore, Yes. that one. Ana. That one, her one's very... But hoi no e te iwi, kia mohe mai koutou, that is the koera te mō tētea that Hona was referring to at the start of the episode. And I think that's neat, you know, mahitahi ai rātou ko tana whānau, ko tana pāpā. Ai. Whakakoe a rātou ki nā mō tētea. And I think it's e hāngai ana ki ngā kōrero, tērā waiata he tauira pai mo te whakahau. Kia ora. Ai. Whakahau. Yeah. I runga i te mārama. Ai, i runga i te mārama, kia ora. Ai, i runga. Kau e whakahau kuri noa. Koina hoki. Yeah. Koina hoki. Hoi no, ka ora hoki tā tātou noho i tēnei rā, e wā mā. E mihi ake ana, e mihi tonu ana kia Hona mōna i haere mai ki Wainga Nui. Ai. Ia tātou, o tira tātou katoa ngai taringa mā, e mihi ake ana kia koutou, anei māta e mihi ake nei kia koutou, and you know, share taringa with the world. Ai, share it. E ne hoa, ka roha hoki te tautoko, te māngai pāho me te reo irirangi e me ana. Oh. Irirangi te motu. Kia Tēnā ora. koutou. Hey, you've just added that in. Whiua ki te ao. Too much. Hoi no, e kare mā, tēnā tātou, tira ngai taringa, tēnā koutou. He kona mai rā. Hei kona. Hei kona! Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa, taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Korero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.